Mae yna dipyn o ddirgelwch wedi bod dros y misoedd diwetha. Ynglŷn â beth yn union yw Parc Gwyddoniaeth Menai a be fydd ei bwrpas o. Datblygu technoleg newydd, ymchwil amgylcheddol, aliens. Aliens. Mor cwl am hyn yn swnio. Dwi'n mai ddangos i chi beth yn union mae Parc Gwyddoniaeth Cyntaf Cymru yn ei wneud go iawn. Dyma'r gofod arloesol. Mae yna groeso i bawb fod yma i eistedd efo laptop, defnyddio'r Wi-Fi a gweithio. Neu, dewch yma i ymlacio a chael cinio bach. Ond cyn i ni fynd i'n pellach, dwi'n mynd i nôl coffi sydyn. Felly aroswch lle da chi, fyddai nôl mewn eiliad. Oh, come with me. Don't worry about him, he'll be fine. This area is an ideal space for creative minds to collaborate, hold events, or invent the next Google. Oh, and the food here is amazing. Tanio, the cafe, is run by Becws Morn, and it's open to the general public. Over here is our business support officer. If you need any business support, she'll be your first point of call, whether you're a physical or virtual tenant. She's great. Fanna dych chi. Mae gan M-Sparc 3 llawr, a phob llawr hefo rhywbeth gwahanol i'w gynnig. Fel un o'r tenantiaid, mi gewch ddisgawnt ar y bedair stafell cyfarfod yn yr adeilad. Gan gynnwys yr un yma, hon yn fama, yr un yma, ac hefyd hon draw yn fama, sy'n eitha trawiadol i ddweud y gwir. Hon di'r stafell bwrdd ora yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i feddyliau gorau ym myd busnes yn yr ystafell yma, tra fod nhw'n trafod y syniad arloesol nesaf a trio torri tir newydd. Felly, sgwni beth sydd ar yr agenda heddiw yma. Ond yr i boi'n celed lawr fama bore yma, ac oedd yn sôn rhywbeth am aliens. Naci. Here at M-Sparc, we have offices and laboratories to choose from. You could have a wet or dry lab, and they can even be fitted out as CAT 2, a very specialised research laboratory. A lot of the research here is linked to world-class facilities at Bangor University. So it's only a matter of time before we reach some kind of scientific breakthrough. Anything yet? Nothing yet, but we're getting there. I'm sure you are. Keep at it. Want to top up on your time whilst you work? Of course you do. Located right in the centre of M-Sparc is the courtyard. The courtyard's been designed to help you relax, and tenants can access this tranquil area throughout the whole year. Mind if I join you? Mae rhannu adeilad fel un efo phobl a busnesau mor wych yn gwneud M-Sparc y lle perffaith i rannu syniadau. Ond yn bwysicach fyth, mae'n golygu gan i andros y bartidolig da. Rwan, mae adeilad fel un yn siarad cyfrola. Pan fydd cwsmer neu client yn dod mewn i'ch swyddfa chi, mae angen i'r lle edrych a thimlo'n broffesiynol. Mae hefyd yn adeilad carbon isel, sydd yn wych yr amgylchedd tra dal yn edrych yn hyfryd. Sori, sôn am yr adeilad o'n i. O, dallt. M-Sparc is about supporting companies and helping them grow. As they grow, they employ more staff, meaning good quality jobs are created in the region. It's all about being positive and providing people with opportunities. Oh, and we even have showers, bike stations and electric car charging points. So, if your company is looking for the right environment to start
or grow, then why not get in touch and make this wonderful place a home for your business too.